Kani kadeka Batisi TV. Kat ba kasngi bakar pang ka bakirau ngai Kristan ki yai ap. Kata kasngi ka bau Jesus Christ lawan long breu syagani kasla percai ban seu spa ya kinong pop da kasnam ju u. Kata kasngi ka arpsan trek unno pra. Lasaki baki babon ki kan hon ba peru ki lapan raham ya ka ayam Christmas. Da ka jing Rakhe lupa ya ka Christmas. Nalor ki kan hon ba peru kan top ru ki kan hon balang. Dang hne ka singiru kawai ne kitna jong sarkar jala kala Rakhe ya ka advance Christmas. Kenang baki nong tray jong ani katnat mar kiliang kinyo banyasa mi ka khubor Christmas hapleng jongki. Kani katnat kadai katnat Animal Husbandry and Veterinary. Kabala pelong yang ni kejar Rakhe lupa ya ka Christmas ha conference hall jong kani hi katnat. Ha kani kejar Rakhe ha kani kesi la puli ya ki kinten na ka Bible dai Dr. Loretta Dekhar. Bala yo ya ka khubor Christmas na Reverend Ruben G. Lalu. Nalor ka khubor Christmas ha kani kesi la yo ru ya jingrwai bala pengkhaya karpang na ki kinhon jong kani katnat. Baby Jesus, born in a stable, there with his mother and father alone. In fields there were angels exclaiming the good news, announcing his birth as God's only Son. Soon there were shepherds to welcome this baby. The wise men did follow the star many nights. The heavens proclaiming this joyous occasion, while earth stood in silence, unaware of the child. Bang ila bandu, bang mat ekajimut kabashisha juga Christmas, lada ni pun bon kam, lada ni bon kam. Tong ini pai syaka Bible, syaka jingja juga Christmas kabaningkong. Aka Bible ayat hu ingi bahaka janme juga Christmas kabaningkong. Ladan wi brio ubala do ban ma ya Christmas ka jingkmen dan ka jingmot ka bashisha juga Christmas. Tang nama ka jingbon kam ka jongu. Baru tahu deh unong sumad yang besar. Haka Bible ka kami thu ye syafang jong nong sumar yang besar. Hendring is thu udan nong sumar yang besar. Dei namar ka balat ho ka gospel jong Lukas. Kala nang ba ar ka dekat ka banyo. Ki kintin ki ba ong kumni dan fulie na ka benta jong hi. Te kala kayu ko ba ning kong jong ka. Bakala sob yu ki jan sob bakala pentia yu ha ka singoi. Naba om don jaka yaki hake yeng besar. Kini ka kentin ka ba ong hangi yeng besar ka peni na magata. Ba kata ka jamme juga Christmas ka peningkong. Ka Mary batu Joseph anda klapoy ha Bethlehem. Ringkat bat ka jinglong nongwe anta ka jaka. Ringkat bat ka jingsuk ha yo to klong Jisu. Kila lipat rung na kaway ki ying basa, siya kaway pat ki ying basa, banwat jaka bansa ni. Hendry ko bang itim, na ang ni, ba omsyum don jaka haki ying basa. Pag kung tangila pan mudur haba kilipan tit jingkang na kaway ki ying basa, siya kaway umi unong sumar ying basa. Inkipa o ang yiki, don jaka haki ni ki ying basa. Pag kung tangila pan ang na magata, Baka ni ka kinting yeng basah ni ka penken mau ingin mengata. Bahwa nong sumar yeng basah. Ujo on ma ya ka Christmas ka baningkong. Ya ka jingmat ka basishap ka jingkmen. Jo ka Christmas ka baningkong. Bye.
Kani kadika Pati CTV.